AI je otišao u kurac. Krenula je nova godina, dobili smo novi rat, Amerika je napala Venecuelu i otela njihovog predsjednika, protesti u Iranu, Srbiju zahvatio sneg, iznenadio putare, a ne, to se dešava svake godine. Ali dobili smo i najnoviji trend koji uključuje AI i koji je baš bizaran. A bilo ih je baš dosta bizarnih. Ali ovaj pomera granice. A u ovom videu ću objasniti kako. Ali da se vratimo korak nazad. AI. Šta je uopšte AI? U teoriji AI je napravljen da ti pomogne, da ti skrati posao, da ti sažme tekst, da ti napiše mail, da ti objasni nešto što je komplikovano, da ti automatizuje glupe dosadne stvari koje niko ne voli da radi, ali sada je već krenuo da ti radi slike, video, muzike. Generalna ideja je bila da ti ostane više vremena da radiš pametnije stvari. U Srbiji AI je dostigao popularnost u posljednje 2 godine i bilo je bisera. Baš ih je bilo. Pa ga koristimo kao što smo nekad koristili Google, na primjer, kao lekara. Psihoterapeuta. Zabole me dupe što me robot ne voli. Wow! Ali da postavimo prava pitanja. Također, sve više kreativnih ljudi koji koriste AI za stvaranje kontenta, pa preko njega generišu slike, vide. Aj pomeri kosu da parkiram. Ban. Samo sekund, ovo nije ni za time out, ovo je za ban. Ili muziku. Istina je da baš puno verujemo AI-u i čak je osnivač OpenAI-a rekao da je šokiran nivoom koji ljudi veruju ChatGPT-u. U Srbiji ljudi uglavnom i koriste ChatGPT, ali postoje mnogi drugi modeli kao što su Gemini, DeepSeek, Copilot, Cloud. Ipak, jedan od njih se izdvaja, kao i mreža sa kojom je povezan, a to je zvezda današnjeg videa XAI i Grok. Ali prvo da krenemo od njenog osnivača. Elon Musk i Twitter. Otkad je Elon Musk kupio Twitter i promenio mu namenu, uveo je mnoge promjene. Uveo je verifikaciju, što se ispostavilo kao dobro jer su i druge društvene mreže iskopirale. Promenio je ime kompanije u X, promenio je logo, smanjio je, kako kaže, cenzuru i političku korektnost. Uveo je views kao glavnu metriku, izbacio je close friends, uveo je community notes, odbanuo je Trumpa i Ivana Damana i slično. Ali Elon se dosta loži na AI, te je zajedno sa kompanijom Twitter te sadašnjim X-om osnovao kompaniju koja se zove XAI i koja je razvila model koji se koristi na Twitteru, ali možda se koristi posebno i koji se zove Grok. Još u samom začetku AI-a Elon je bio fan i jedan od prvih ulagača u ChatGPT još 2015. godine. I zajedno sa Samom Altmanom predstavlja se kao jedan od suosnivača kompanije OpenAI, a Elon čak tvrdi da je on dao ime OpenAI. Kasnije je došlo do razmirice između Sama i Elona i kasnije međusobnih tužbi i Elon izlazi iz priče. I tu na red dolazi XAI i Grok. Grok je od početka bio drugačiji. Dizajniran da bude politički neutralan i maksimalno okrenutisani. U praksi Grok je ugrađen u Twitter i to je današnji X i ljudi su mogli da ga taguju po komentarima, po postovima gde bi on odgovarao sa svog profila i tako bi se javno vodila diskusija sa AI-em. Naravno, postoji aplikacija gde može privatno da se diskutuje sa njima, ali to sad nije važno. U međuvremenu, Grok je počeo sve više da liči na svog osnivača, Elona Muska, i po stavovima, i po narativu, i po načinu pisanja i tako dalje. Na primjer, prošlog leta XAI je morao javno da se izvinjava jer je Grok objavljivao antisemitske komentare, veličao Hitlera i pravio sadržaj koji negira holokaust. Pored toga, postoji i Grok Imagine, koji je njihov alat za generisanje slika i videa
i koji radi baš dobro. Ja sam ga na primjer koristio u mom prethodnom videu gdje sam generisao i oživljavao slike iz djetinjstva i pretvarao ih u video i ti videi su ispali baš dobro, tako da pogledaj slobodno. Ali koji se odmah našao na udaru javnosti jer je radio deepfake seksualni sadržaj praktično od kad je nastao još od avgusta 2025. godine. A postoji čak i spicy mod plaćeni gde je dozvoljeno kreiranje neprikladnog iz seksualnog sadržaja. U prevodu, ideja je bila AI koji traži istinu, a zapravo smo dobili AI koji često pravi haos. I zbog slika smo i došli do današnjeg problema, odnosno bikini trend. Bikini trend je preplavio Twitter, to jest X, kao god. Naime, Grok je krenuo da radi toliko realistične slike na osnovu jednostavnih promptova da su bolesni ljudski mozgovi krenuli to da iskorišćavaju i da preko toga skidaju devojke. Ljudi su krenuli masovno da kače slike devojke i da pišu stavi u bikini, skinu je haljinu, otkrije još više. I Grok to radi, izgleda jebeno realno. Naravno, tu su i OnlyFans modeli koji su masovno krenuli da koriste ovaj trend i iskorišćavaju ga da dobiju još više klikova na njihovu stranicu. I Grok je opet i iznova to radio. Trend toliko postao popularan da kad se uđe na Grok profil sa kog je to radio, odnosno odeš u Photos Media, bile sve same gole žene. Pa je čak i Grok morao u jednom trenutku da isključi tu opciju, to je da se ne vide slike kad se uđe u medija. Naravno, postoji mali heroji koji su radili suprotno pa su krenuli da oblače žene. E sad, zašto se ovo razlikuje? Ovo se razlikuje jer je ugrožena sigurnost ljudi. Ovdje ne pričamo o nekoj glupoj fori sa interneta. Ovdje pričamo o nečijoj slici, identitetu i dostojanstvu koji mogu da se zloupotrebe za samo 10 sekundi. Ti danas bukvalno ne možeš da okačiš sliku na internet, a da ne postoji realna šansa da to neko iskoristi i napravi u svrhu koja nikad nije trebalo da postoji, što je klasičan cyber kriminal. Ipak, dolazimo do najmračnijeg dijela ove priče, a to je da sve ovo nisu uključeni samo odrasli ljudi. Bolesnici su krenuli da koriste Grok na slikama maloletnika, da ih skidaju u bikinije, da ih stavljaju u seksualne poze, da prave sadržaj koji nikad, ali nikad ne bi trebao da postoji. A šta za to vreme radi Elon Musk? Elon Musk se oglasio da svi koji koriste Grok za generisanje nelegalnog sadržaja će biti procesuirani kao da su sami uploadovali nelegalan sadržaj. Ipak, Elon Musk uživa u svemu ovome i često komentariše slike u bikiniju, sam postavlja, radi na svoju štetu, generiše svoje slike i umjesto da odgovara na pitanja gdje ga ljudi pitaju šta će poduzeti povodom toga što Grok generiše slike maloletnika, on zapravo sam nadahnjuje ovaj trend i komentariše stvari oko njega, komentariše Ameriku i Venecijelu i posebno komentariše mimove što mu je omiljena aktivnost. I naravno kad je sve ovo krenulo da eksplodira, krenule su i reakcije. Francuski ministri su prijavili X tužilaštvu zbog ovih slika. Zvanično su rekli da je u pitanju seksualni i seksistički sadržaj koji je očigledno ilegalan. Indijsko ministarstvo za IT je poslalo dopis X-u i reklo vrlo jasno da platforma nije sprečila zloupotrebu Groka i širenje opsesnog i seksualno eksplicitnog sadržaja. Reuters piše da je nemoguće utvrditi punu razmeru haosa, ali u jednom uzorku od samo 10 minuta prebrojali su 102 pokušaja da ljudi koriste Grok da obuku ili svuku nekog u bikini. Uglavnom su meta bila mlade žene, ali tu su bili i muškarci, poznate ličnosti i političari, i u jednom slučaju čak i majmun. Kad su ljudi tražili da Grok obradi slike žena, u najvećem broju slučajeva su tražili da budu prikazane što provokativnijim i otkrivenijim izdanjima. Po jednoj procjeni, u periodu 24 časa, Grok je generisao jednu takvu sliku svake minute. Organizacije koje se bave bezbednošću i praćenjem AI kažu da su na sve ovo upozoravali još prošle godine. 3 eksperta su za Reuters rekli da je X ignorisao upozorenje civilnog sektora i organizacija za zaštitu dece, uključujući i pismo kome je rečeno da XAI bukvalno jedan korak udaljen od poplave seksualnih deepfake-ova. Direktor jedne od tih organizacija je još u avgustu rekao da je Grok generator slika praktično alat za skidanje ljudi koji samo čeka da bude zloupotrebljen. I upravo se to i desilo. Ljudi su ogorčeni, ali poražavajuće je da čak i kad se oglase oko toga, odgovori mogu biti još gori. Ipak ovaj trend se kasnije razvio, pa je Grok počeo da zaključuje ko je najpoznatiji na slici, ko je GOAT, ko je P,
ko je ratni zločinac, a bilo je nekih smešnih slika koje su umele da nasmeju ljude, naročito ako su u domaćoj varijanti. PS, čak sam ja pokušao da uradim nešto što nisam mogao u detinjstvu, ali mi Grok nije odgovorio, tako da ove 3 devojke će zauvek ostati neskinute. Grok se na kraju pokajao, ali šta AI zna šta je kajanje? Tako da recite mi u komentarima šta vi mislite o ovom trendu i šta će se dalje dešavati sa AI-om. Krenula je nova godina, krenulo je turbulentno, ovaj svet je sve bolesniji i bolesniji i sigurnost na internetu praktično ne postoji. Jedino što vas može zaštititi na internetu, a izgleda i kod nas u Srbiji, jeste vi sami. Zato pazite šta delite, nemojte ići ni u jednu krajnost i sam probajte samo jednom da razmislite kakve posljedice mogu biti pre nego što nešto objavite. Jer očigledno ste vi jedini koji možete sačuvati sami sebe. Srećno u novoj godini, izgleda da će nam svima trebati. Kao što vidite, krenuo sam s YouTube-om, tako da ću ovdje snimati kad budem imao da kažem nešto više, a što ne može da stane u shorts. Za ostali sadržaj ću biti na Instagramu, TikToku i objavljivat ću YouTube Shorts, tako da možete da me zapratite ovdje. Što radimo ovo na kraju videa? Na iskustvu, vidi se. Uglavnom pokušavam da delim svoje priču, da donesem malo zdravog razuma u ovo ludo vreme i ako je to nešto što vas zanima, zapratite, podržite ovaj kanal. Pokušat ću da okupim zajednicu ljudi koji razmišlja svojom glavom, koja je spremna na argumentativnu diskusiju, koja sluša, koja iznosi činjenice i nadam se da ćemo imati kvalitetnog sadržaja na ovom kanalu, tako da još jednom zapratite me ovdje, a i na drugim mrežama i vidimo se kada budem imao nešto da kažem na neku temu. Svijem!